Učimo se turščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Tabak. Krožnik. Kase. Skleda. Fincan. Skodelica. Kupa. Lonček. Bardak. Kozarec. Fincan tabağı. Krožniček. Çatal. Vilica. Kaşık. Žlica. Çay kaşığı. Čajna žlička. Yemek kaşığı. Jedilna žlica. Bıçak. Nož. Tereyağı bıçağı. Nož za maslo. Yemek çubukları. Jedilne palčke. Peçete. Prtiček. Servis altlığı. Podstavek za krožnik. Masa örtüsü. Prt. Tencere. Lonec. Tava. Ponev. Kızartma tavası. Ponev za cvrtje. Sos tenceresi. Kozica. Kapak. Pokrovka. Su ısıtıcısı. Kotliček. Demlik. Čajnik. Sürahi. Vrč. Tepsi. Pladenj. Servis kasesi. Servirna skleda. Servis kaşığı. Servirna žlica. Kesme tahtası. Deska za rezanje. Soyacak. Lupilec. Rende. Strgalnik. Çırpıcı. Žlica. Spatula. Lopatika. Kepçe. Zajemalka. Maşa. Klešče.
Ölçü kabı. Merilna skodelica. Ölçü kaşığı. Merilna žlica. Süzgeç. Cedilo. İnce süzgeç. Sito. Fırın tepsisi. Pekač. Fırın kabı. Posoda za peko. Karıştırma kabı. Skleda za mešanje. Oklava. Valjar. Fırın eldiveni. Kuhinjska rokavica. Önlük. Predpasnik. Mutfak havlusu. Kuhinjska krpa. Tuzluk. Solnica. Biberlik. Poprovnik. Kavanoz. Kozarec za vlaganje. Konserve açacağı. Odpirač za konzerve. Şişe açacağı. Odpirač za steklenice. Fincan. Su ısıtıcısı. Fırın kabı. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.